Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan ahlil jannah, tahiyatan min indillah, tahiyatan bainas samai wal ard. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Awalan qabla kulli awwal, hayya bina an nashkura wa nahmada ilallahi ta'ala azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'aman kathiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan. Thaniyan salatan wa salaman daimaini wa mutalamizaini ila nabiyyina al-azim wa rasulina al-karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalan nas binadh-dhulumat ila an-nur ila siratin adidil hamid. Thalisan ashkuru syukran ilaikum jami'an alladhi qad a'tani fursatan saminatan liuballigha lakum al-khutbata tahtal mawdu ahammiyatul lughatil arabiyyah fil asril alami. Asadu bainan nas wa tiqniyah fit ta'allim sayahsulu iktishaful jadid alladhi yusilun nas fi yusayyirul hayah. Wal an limadha wujiba alaina litta'allumil lughatal arabiyyah. Awalan al-amaruddin kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Wa limadha al-Qur'an nazzala bil lughatil arabiyyah li'anna lughatis sakanil arabiyyu fit tilkal waqt yakni al-lughatul arabiyyah kama kataba fil Qur'anil Karim fi surati Yusuf wa fi ayati tsani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Thaniyan irsyadatun minar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbul arabi li thalathin li'annil arabi wal qur'anu arabi wa kalamu ahlul jannati arabi. Thalithan laisa faqat anil hadarati
awiddin hujjatul aqar alladhi yuassisul lughatul arabiyyah litta'limil fi dirasah lianna kathirum minal muqtarihuna ususun ulumiyah qadiman yusaytiru ala ulama'il muslimin al-mithlu idza turidu an tata'allamu anil jabar fata'allam minal al-khawarizmi wa idza turidu an tata'allamu anil basariyati fata'allam minal ibnu haytham wa idza turidu an tata'allamu anit tibbi fata'allam minal ibnu sina wa idza turidu an tata'allam anil mawaddul kimiyaiyati fata'allam minal Jabir ibnu Hayyan wa aktsara minhumul ulama'ul muslimun alladhi iktarahuna ususun ulumiyah wa kulluhum bil lughatil arabiyyah ta'allam falaysal mar'u yuladu aliman kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Al-lughatul arabiyyah laysa lughatil qadim tajibu an takunu lughatan arabiyyah daiman munasiban likulli hadaratin namiyah minha asrul mujtama' khamsah nuktasir lianna al-maharata fil lughah sayahtaju fi kullil hadarati wadhkur fi kalamul imam Syafi'i ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saunabbi'uka an tafsiriha bibayanin zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustad wa tuluz zaman wadhkur fi hadzal mahfudha ijhad wa la taksal wa la takun ghafilan fa nadamatul uqbah liman yatakassal rubama kafaituhuna kalami in wajadtum minnil khata'ati atlubu afwan ilaikum jami'a wa ashkuru syukran ilaikum jami'a wa aqulu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.